laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi alladhi anzala alayna afdala kutubih wa arsala ilayna afdala rusulih wa shara'a lana a'zama shara'i'i dinihi wa ja'alana min khayri ummatin ukhrijat lin-nas وهدانا لمعالم دينه الذي ليس به التباس. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلوات ربنا وسلامه عليه. بلغ رسالة ربه وأدى أمانة خالقه ونصح لأمته وجاهد في الله جل وعلا حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تمسك بملته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، واشكروا الله جل وعلا على نعمه، واحمدوه تبارك وتعالى على آلائه، واعلموا أن ربكم تبارك وتعالى قد تفضل عليكم بفضائل كثيرة ومن عليكم بمنن كبيرة، وخصكم أنتم أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بخصائص جليلة. جعلكم الله تبارك وتعالى من خير أمة أخرجت للناس. قال تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. جعلكم ربكم جل وعلا أمة وسطا التي ستشهد على سائر الأمم يوم القيامة. قال جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. خصكم الله تبارك وتعالى بشهر مبارك وشهر كبير الذي هو أفضل جميع الأشهر، ألا وهو شهر رمضان المبارك الذي أنزل الله تبارك وتعالى فيه خير كتابه، الذي جعل الله تبارك وتعالى فيه ليلة هي خير من 1000 شهر. يتورند ودني الله تبارك وتعالى on الله جل وعلا ittuɗo e moƴƴere makko e yurmede makko, kanko allahu o tippini e meɗen ene nde ɗo mofte muhammad alayhi salatu wassalam, ko tawata ko ɗum ɗon ɓuri moƴƴude e dendagal defte makko ɗe woni nde ɗo alqur'anare teddune. kanko allahu tabaraka wa ta'ala ittuɗo e ɓure makko kañumma e nemaji makko, o neli ha e meɗen oɗo nelaɗo makko, oɗo annabajo makko mo tawata ko kanko ɓuri teddude ɓuri moƴƴude e dendagal annabaɓe ɓen kañumma e nelaɓe ɓen. allahu jalla wa ala o waɗi e moƴƴere makko o shar'inani en ko ɓuri e newade e ko ɓuri e labede e shariyaji makko ɗin, woni oɗo sharia islam. o suɓi en kanko allahu tabaraka wa ta'ala o waɗi en moftede tawata ko kande ɓuri moƴƴude e dendagal moftaji yaltinanaɗi yimɓe ɓen. allahu jalla wa ala oɗo mo tawata ko kanko woni waɗanɗo e ndeɗo ɓure tedduɗe, waɗanɗo e ɗiɗo nemaji molanani. hiɗen fuɗɗora khutba meɗen on jarnugol mo kanko allahu tabaraka wa ta'ala yettamo. seedike wondere weteɗo e gonga ala handuɗo e dewal foddi e maggal siwana kanko allahu tabaraka wa ta'ala goto. seedike wonde nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko ɓe jiyaɓe makko kanko allahu jalla wa ala, ko ɓe nelaɓe makko kanko subhanahu wa ta'ala. kamɓe nelaɗo on alayhi salatu wassalam ɓe yettini dendagal nelal ko joomi maɓɓe tabaraka wa ta'ala neliɓe kon.
kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe accali hay e hunde siwana ɓe yettini ɗum ɗon e meɗen enen ɗeɗo mofte ɓe totti nde ɗo hoolare nde allahu tabaraka wa taala hooliɓe ɓe janfaaki hay e hunde ɓe laaɓani en enen ɗeɗo mofte maɓɓe hattirde laaɓalngol e reedu ɓe accali moƴƴere hay e wootere nde hino ɓanna en ka joomi meɗen tabaraka wa taala nde hino wona sabu ha joomi meɗen tabaraka wa taala o yurminayi nde hino wona sabu ha kanko allahu jalla wa ala o naada en ka aljannaji makko siwana kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe tindini e ɗum ɓe holli en kadi ko honno ɗum gerdete ko wona noon ɓe accali bone hay e gooto mono wona sabu ha woɗɗitoɗen joomi meɗen jalla wa ala mono wona sabu ha tikkere makko kanko allahu jalla wa ala saaja e dow meɗen mono wona sabu ha soggeɗe yehen ka giiteli makko siwana kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe andini en ɗum ɓe rentini en ɗum hattirde rentingol en torike joomi meɗen jalla wa ala yo o ɓeydu mantore makko nden e kisal makko ngal e dow maɓɓe e dendanigal ɓeɗo sahabaɓe maɓɓe e kala neɗɗanke mo tawata ko jiyaɗo yimɓe nder suudu maɓɓe hara ko gomɗinɗo e kala artuɗo ɓaawo maɓɓe jogitigol ɗo laawol maɓɓe oɗo sunna maɓɓe ha ñalande dargal aray ko onon yo jiyaɓe allahu jalla wa ala ko onon yo gomɗinɓe allahu subhanahu wa taala miɗo wasiyo hoore am mi wasiyo on jogitagol kulol allahu tabaraka wa taala ngol ɗo kulol allahu ngol tawata ko ngol allahu jalla wa ala teddinirta jiyaɗo makko si on tigi jogike ngol ɗo kulol makko kanko allahu tabaraka wa taala ngol tawata ko ngol o naadiroyta jiyaɗo makko on ka aljannaji makko o dandamo giiteli ɗin si tawi jiyaɗo on jogike ko waɗi noon enen ka meɗen hiɗen mari balance ji heewɗi hiɗen mari mandakke ɗe tawata ko ɗuuɗude ko ettirte yimɓe ɓen wiyen oɗo ko neɗɗo tedduɗo oɗo ko neɗɗo jaasuɗo no jiya e muɗum ɗiɗo laamuji ɗi wonɗen e haynaade no jiya e muɗum ɗeɗo jawle ɗe wonɗen e yiwde no jiya e muɗum ɗiɗo duuɓi kañumma e ɗiɗo puri ɗi wonɗen e haynaade tawi noon allahu jalla wa ala kanko ka makko mandakke ɗe o mandakkirta jiyaɓe makko ɓen o waɗa oɗa ko kanko ɓuri teddude o waɗa oɗa ko kanko ɓuri jaasude ɗum ko mandakke goote ko ɗum woni kulol makko kanko allahu jalla wa ala ɗum waɗi si o wi en ka qur'anare makko teddune kanko allahu jalla wa ala o wi inna akramakum inda allahi atqakum andede ko ɓuri teddude e moɗon onon jiyaɓe am ɓen ko on mo tawata ko kanko e ɓuri hulde joomi makko tabaraka wa taala haysi tawi hawri ko o maccuɗo haysi tawi hawri ko o baaso haysi tawi hawri ko o neɗɗo mo tata ko jukkunnaajo allahu joomi meɗen tabaraka wa taala o holli en kanko etirde nden ka makko wona laamu ngu etirde nden ka makko kanko allahu jalla wa ala wona wonugol dimo etirde nden ka makko kanko subhanahu wa taala wona jawdi nden etirde nden ka makko kanko allahu jalla wa ala wona ɗiɗo duuɓi o holli en wonde etirde nden ka makko ko ngol ɗo kulol makko kanko allah hiɗa faala wonde neɗɗo mo tata ko ɓuraɗo yiɗede ka makko hiɗa faala wonde neɗɗo mo tawata ko ɓuraɗo teddinede ka makko kanko allahu jalla wa ala haray ko ya eto jogitoɗa ngol ɗo kulol allahu tabaraka wa taala ɗum woni ko karmokoɓe ɓe maaki kon wonde fi'ilul awamiri wa tarku nawahi bimana daragol ndaara yamiraɗi makko ɗin kanko allahu jalla wa ala waɗa ɗiɗo yamiraɗi makko kanko allahu subhanahu wa taala ittiri doole maɗa ɗen ittiri hattande maɗa ɗen ndaara haɗoje makko ɗen kanko allahu jalla wa ala woɗɗitoɗa ɗeɗo haɗoje makko ɗe dendagal majje hara a sendaali ɗeɗo haɗoje makko ko ɗum ɗo wiyete kulol allahu jalla wa ala hara mi wasiyike hoore am mi wasiyike on ɗum ɗo ko waɗi ko ɗum joomi meɗen wasiyi en ka qur'anare makko teddunde kanko allahu o wi ya ayyuha nnasu ittaqu rabbakum ko onon yo yimɓe hule joomi moɗon o wi kanko allahu jalla wa ala ya ayyuha alladina amanu ittaqu llaha haqqa tuqatih o wi hey ko onon yo gomɗinɓe hule joomi moɗon allahu jalla wa ala no o haani hulirde non kanko allahu o wi walaqad wassayna alladina utu lkitaba min qablikum wa iyakum an ittaqu llaha o wi gomɗiɗe menen min wasiyike dendagal moftali adi tiiɗi on ɗiɗo moftali ɗi min adduno defte ha e muɗum min wasiyike ɓeɗo yo ɓe hulu allah
onon kadi mofte muhammad den alayhi salatu wassalam min wasiyike on wonde yo ngulu allahu tabaraka wa taala aray ande kono yo jiyaɓe allahu jalla wa ala allahu subhanahu wa ta'ala o moƴƴori e dow moɗon onon ɗeɗo mofte muhammad alayhi salatu wassalamu moƴƴereji heewɗi kanko allahu tabaraka wa ta'ala o waɗani on ɓure ɗe tawata ko ɓure ɗuɗuɗe o okki on kadi hertinale ɗe tawata kanko allahu jalla wa ala o waɗanali ɗum mofte hay e goote andon noon wonde ɗiɗo moƴƴereji e ɗiɗo nemaji e ɗeɗo hertinale ɗe dendagal majje hay gooto e moɗon sooda ɗum immorde e makko kanko allahu jalla wa ala hay gooto e moɗon yangaki fi heɓugol ɗum ɗo immorde ka makko kanko allahu jalla wa ala kanko allahu subhanahu wa ta'ala ko o waɗi ɗum ɗo ko tafaddulan alaykum wa ihsana bimana ko moƴƴagol e moɗon kañum ma e waɗugol ɓural makko kanko allahu jalla wa ala e dow moɗon woni ko o warri ɗum no jiya e ɗin moƴƴereji kañum ma eɗen hertinale tawude ko onon woni ɗeɗo moftede tawata ko kande sakkiti arde e hoore ndiɗo leydi tawi moftali heewɗi aditike on kono kanko allahu jalla wa ala o suɓi on onon o waɗi on moftede tawata ko ɗe o ɓuri yidde moftede tawata ko ɗe o ɓuri teddinde moftede tawata ko ɓurɗe moƴƴude ɗen allahu wi kuntum hayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bilma'rufi wa tanhawna 'anil munkari wa tu'minuna billah allahu jalla wa ala wi hey onon mofte muhammad alayhi salatu wassalam onon on laatike immorde ka ammin joomi monon ay bi maana mi waɗi on moftede tawata ko kande ɓuri moƴƴude e moftali ɗin ɗi dendangal majje gilay adama alayhi salatu wassalamu bi maana mofte adama ɗen ha e mofte annabi isa ɗen alayhi salatu wassalam allahu jalla wa ala o waɗani en hertinale molanaɗe o wi ta'muruna bilma'rufi hiɗo yamira ko moƴƴi kon onon o yiyata yimɓe ɓen no welsiɗi hiɓe jooɗi ɓe ala rewde joomi maɓɓe siwana on tindinayɓe yoɓe immoɓe wakkilanodewal ngal o wi wa tanhawna 'anil munkari hiɗon haɗa kadi boneji ɗin si o yii joomi moɗon jalla wa ala no yedde hiɗo yii yimɓe ɓen hiɓe sali kaɗo dina makko on accirtaɓe noon on findintinayɓe haɗon ɓe ɗin boneji ɗi ɓe woni e wadde allahu wi wa tu'minuna billah hiɗon gomɗinamo kanko allahu jalla wa ala nare moƴƴa ɗiɗo piiji tati ɗi kanko allahu tabaraka wa ta'ala o jantiɗo al amru bilma'rufi wannahyu 'anil munkari wal imanu billah ɗiɗo piiji tati allahu jalla wa ala ko ɗiɗo o ɓuri waɗande ɓeɗo nelaɓe makko ko ɗiɗo o ɓuri waɗande ɓeɗo annabaɓe makko ko waɗi ko addi ɓe ka hoore leydi ɗo kamɓe nelaɓe makko ɓen annabaɓe makko ɓen ko addi ɓe ka hoore leydi ɗo ko fii yoɓe tabintin ɗiɗo piiji kanko allahu jalla wa ala o waɗani en ɗin enen mofte nelaɗo alayhi salatu wassalamu bi maana ko en rona e ɓe ɓeɗo nelaɓe makko ɓeɗo annabaɓe makko kanko allahu jalla wa ala ko o waɗani ɓe ko wona noon kanko jomiraɗo on no jeeya ko hertiniri on e dow moftali ɗi tawata ko moftali luttuɗin waɗugol on moftede tawata ko hakkindiɗe tumbiɗe ka hakkunde tawa diina moɗon kan wona feƴƴituka wona sattuka diina moɗon kan kadi wona jaasuka kanko allahu jalla wa ala o waɗi on ummatan wasata kadi ko fi honnum litakunu shuhada'a 'ala nnasi o wonoyay seedoytoɓe e dow moftali arani ɗin fof ñalande ɗarngal si tawi aroyama ndeñen nden wono imamul boukhari ɓe fillori noon ka sahihu maɓɓe elaano on sallllahu alayhi wa sallama ɓe maaki wonde si aroyama ñalande ɗarngal jomi meɗen tabaraka wa ta'ala o landoto ɓeeɗo annabaɓe makko ɓeeɗo nelaɓe makko si ɓe yettini o landoto annabi nuhu alayhi salatu wassalam si tawi ɓe yettinno nelal ngal e mofte maɓɓe ɗen kamɓe annabi nuhu ɓe maka naam ɓe yettinno allahu jalla wa ala lando mofte annabi nuhu ɗen si tawi ɓe yi'uno annabi nuhu e maɓɓe tawi le allahu tabaraka wa ta'ala no andi pellet annabi nuhu yettinno ha timmi himo andi kadi ɓeɗo yimɓe annabi nuhu ɓe yiwno annabi nuhu wondi e maɓɓe duuɓi temeɗɗe jeenayi e duuɓi 50 allahu landoɓe ɓe daroɓe inna wonde kamɓe ɓe yi'ali nelaɗo hay e goto e maɓɓe ɓe yi'ali weltinowo ɓe yi'ali jertinowo allahu jalla wa ala lando en enen ɗeɗo mofte nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o wiya ene annabi nuhu momi nelno on o yettinno e mofte annabi nuhu ɗen ɓe heɗino ɓe mana ɓe yi'uno annabi nuhu e maɓɓe ɓe nani ko yettini kon seeɗo ɗen naam wonde annabi nuhu yettinno
kamɓe yimɓe maɓɓe ɓen seeɗaɓe jaɓi ɓurɓe ɗuɗude ɓe yeddi allahu jalla wa ala lando en ko honno andirɗen ɗum wi'en mo wonde ko ndeɗo deftere molanande woni ndeɗo alqur'anare nde kanko allahu jalla wa ala o tippini e hoore meɗen ko e ndeɗo woni ko anduɗen ɗum ko e ndeɗo woni ko jannguɗen ɗum ndo ko teddungal molanangal ngal jomiraɗo on tabaraka wa taala waɗani en ene ndeɗo mofte oɗo waɗi sino waɗɗi en yen jarrumo kanko allahu subhanahu wa taala e dow ɗiɗo nemaji makko allahu jalla wa ala o wiyen wonde fadkuruni adkurkum washkuru li wala takfurun allahu wi jante inde ammi janto inde moɗon wakkile jarnollan nemaji ɗi mi waɗani on ɗin jarnirelan ɗin wata o yeddiran ɗin wata on saloran ɗi kanko allahu tabaraka wa taala o wi wa id ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi la shadid o wi jantode tuma nde joomi moɗon andinno o mangin wonde si tawi hawri o yetti nemaji makko ɗi kanko allahu moƴƴereji ɗi o waɗani on ɗin on anditanimo ɗin ɗon kanko allahu on darorike e ɗin ɗon e rewgol mo o ɓeydanayi on ɗin nemaji o duumina ɗi kadi si tawi noon hawri o nemini on o moƴƴike e moɗon on ɗurnike dendagal ɓureɗe kanko allahu o waɗani on ɗen o yeddimo ande lette makko ɗen kanko allahu jalla wa ala ko lette ɗe tawata ko lette sattude ko lette tiiɗuɗe hareno jeeya e ko ɓuri mawnude ko allahu tabaraka wa taala moƴƴori e meɗen enen ndeɗo moften waɗangol e lewru woturu ndu tawata hindu wiye chahru ramadan lewru ndu andan ɗon hoore moɗon ko lewru hebbinandu barki lewru ndu andan ɗon hoore moɗon ko kayru ɓuri moƴƴude e lebbi ɗin ɗi dendagal majji ko waɗi allahu jalla wa ala o tagu ɗiɗo lebbi o fonnaali ɗi o waɗi ɗi lebbi 12 o waɗi e majji lebbi ɗi tawata ko nayi horminaali ɗin ɗon no mawnina feere kanko allahu jalla wa ala o ɗetti nduɗo lewru suumaye o waɗi ndu feere o teddini ndu e dow lebbi ɗin ɗi dendagal majji allahu wi inna iddata alshuhuri inda allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa alsamawati wal arda minha 4 hurum allahu wi andede wonde limore lebbi ɗin ka makko kanko allahu jalla wa ala ko ɗum woni lebbi 12 kanko allahu tabaraka wa taala o waɗi ɗiɗo lebbi 12 ñande o taguno asamawuji ɗin kañumma e leyɗe ɗen o suɓi e nder ɗin ɗon o waɗi lebbi 4 horminaɗe o waɗi tatiji ɗin jokkodirɗi o waɗi woturu ndun ko feereru allahu jalla wa ala waɗi chahru rajab nduɗo lewru rajibi o waɗi ndu feereru o teddini ndu o mawnini ndu o hormini ndu o waɗi sabbordu suumaye e sabbordu donki kañumma e donki e nduɗo lewru jombente allahu jalla wa ala jokkidiri ɗiɗo tati o waɗi ɗi tati noon ko ɗi horminaɗe kanko subhanahu wa taala e nder ɗum ɗon o ɗettani e lewru suumaye ndun o waɗi ndu feereru nduɗo o teddini ndu o mawnini ndu kanko allahu jalla wa ala no jeeya ko mawniniri ndu tawde ko e nduɗo kanko allahu o tippini ndeɗo qur'anare makko teddunde tippinande qur'anare nden woni noneji ɗiɗi tippinande nde tawata ko jumlatan wahida ay min allawhi almahfudi ila albayt alizzati fi lsamai dunya kañumma e tippinande nde tawata ko farqan ala muhammadin woni awwalu ma anzala allahu jalla wa ala muhammadin fi gari hira tippinande nden ɗiɗin noon allahu jalla wa ala waɗi ɗum e nder nduɗo lewru suumay ɗi mana tippinande aranere nden ko ɗum woni tippinande nde kanko allahu jalla wa ala o tippini qur'anare nden fof immorde ka lawhul mahfuz o addi nde haa ka suudu wiyetendu baytul izza ka asama arano suudu ndu tawata hendu feɓɓodiri e suudu kaaba ndu ndun kadi no wonani malayka ɓen dow ton wona suudu kaaba ndu wonirani en noon allahu jalla wa ala tippini qur'anare nden ɗon tippinande wotere tawi nde fof hinde timmi ko ɗum o wi chahru ramadan alladi unzila fihi alqur'an o wi lewru suuma yendu tawata ko e mayru woni ko ndeɗo qur'anare tippina joni noon nden tippinande ɗon allahu jalla wa ala ko tippini nde ko laylatul qadri wono o wi noon inna anzalnahu fi laylatil qadr o wi inna anzalnahu fi laylatin mubaraka gomɗi dey menen min tippini ndeɗo qur'anare oɗo jemma hebbinaɗo barki min tippini ndeɗo qur'anare nde dendagal mayne immorde ka lawhil mahfuz haaka baytul izza e oɗo jemma eɓɓore woni jemma laylatul qadr amma tippinande nde kanko nelaɗo alayhi salatu wassalamu o tippini ɗeɗo ayaje 5 arane ka suratul alaqi jibrilu alayhi salatu wassalamu ari tawi nelaɗo alayhi salatu wassalamu ka fammere garu hira ɗum kadi allahu ko waɗuno ɗum ko e nduɗo lewru suumay mana mo wi'en
allahu jalla wa ala ko watti wahyinde nelaɗon alayhi salatu wassalam koye ndu lewru kanko allahu ko o neli nelaɗon alayhi salatu wassalam koye nduɗo lewru ɗum no holla en wonde ko lewru ndu tata ko mawndu ko lewru ndu tawata si ndu arde e meɗen hiɗen haani weltade hattirde weltagol lewru ndu tawata si ndu arde e meɗen tawa ɓerɗe meɗen ɗen hiɗe ɓuuɓi tawa wonkiji meɗen ɗin no deeƴi hara en haali wa yimɓe ɓe tawata ko majjuɓe ɓen ko watta ko tawa kamɓe nduɗo lewru suumaye sino arde ko suno nduɗo lewru suumaye sino arde ko maapagol nduɗo lewru suumaye sino arde ko ande an oɗo neɗɗo gomɗinɗo andu wonde allahu ko dambude molanade wonma udditande fiya ɓattomo kanko allahu o rinɗina dande maɗa nde natugol yiite o okkama ɗiɗo moƴƴoreji makko kanko allahu jalla wa ala o naɓama ka aljanna aray watte yili moƴƴa e fiyake nduɗo lewru mawninen nduɗo lewru teddinen ndu joomi meɗen tabaraka wa taala o waɗi e mayru jemma gooto pet mo tawata si a rewimo kanko allahu e on ɗon jemma woni jemma laylatul qadre si tawi a wi subhanallahi nde wootere allahu jaɓanima ɗum kanko tabaraka wa taala o waɗante moƴƴereji ɓuri neɗɗo wiɗo subhanallahi e nder lebbi wulure si tawi nde ñanden a juuli darde wootere nde jaɓama a heɓay baraji ɗi tawata no ɓuri neɗɗo dariɗo juuli lebbi wulure tawi laylatul qadri ala e majje si tawi nden ñanden e on jemma itti sadaka on jaɓama a heɓay baraji ɗi mana neɗɗo mo tawata baraji maɗa ɗin no ɓuri mo on mo andanɗa hoore ma o itti sifa ɗin sadakaji e nder lebbi wulure tawa kanko on ɗon neɗɗanke laylatul qadri ala e nder ɗin ɗon lebbi aray ande wonde ko lewru welo welo woni arde e meɗen ande wonde ko lewru teddungal woni arde e meɗen ko lewru ndu tawata ko lewru nemaji woni ko woni arde e meɗen بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وبهدى سيد المرسلين أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حق حمده الحمد لله الذي أنعم علينا بنعماء كبيرة وتفضل علينا بفضائل عظيمة أشكره جل وعلا وأحمده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيا عباد الله اعلموا أن فضائل شهر رمضان فضائل كثيرة جليلة فمنها أن الله تبارك وتعالى خص هذا الشهر بأن جعل فيها خصائصه لم يجعل الله تبارك وتعالى في سائر الأشهر شهر رمضان شهر تفتح فيه أبواب الجنان فعن أنس رضي الله جل وعلا عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال هذا شهر رمضان جاءكم تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتسلسل فيه الشياطين أخرجه النسائي في سننه وصححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن النسائي عليكم أن يجيها بالله أن جومي من تبارك وتعالى ودن دودو لورو تاوتا كندو ساتي دين جابغول بإذنه جل وعلا بure مولانا لهرتنا لمولانا تكنكو الله جل وعلا ولنا لدل بلوتدين نجيها مودو الله جل وعلا هرتني ندودو لewru tawde si tawi hawri kayru lewru ndu ƴellitike bimana jemma arano on e mayru ñande weetay gonduɗo lewru suumaye kanko tabaraka wa taala o yamira e malaikaɓe makko ɓe yaha ɓe omba dambuɗe giiteli ɗin ɗi dendangal majji ɓe yaha ɓe uddita dambuɗe aljannaji ɗin ɗi dendangal majji ɓe ɗetta ɗiɗo cheytanuji ɗi tawata ko bewɗi ɓe yaha ɓe joloka ɗiɗo ɗi dendangal majji ɗum ɗo ko hollay ɗum en wonde nduɗo lewru so hewti joomi meɗen tabaraka wa taala o udditana en woni dambuɗe yurmede makko nde o ombana en kanko allahu jalla wa ala dambuɗe tikkere makko nde kala ko tawata ko aminay ɗum en ko aminay ɗum en e ɗiɗo moƴƴereji ko doginay ɗum en fawa en e yeddugol mo kanko allahu tabaraka wa taala woni ɗiɗo cheytanuji molanaɗi jani kanko allahu o yamira e malaikaɓe ɓe joloka ɗiɗo ɗi dendangal majji tawa e nder nduɗo lewru hay ɗiɗo cheytanuji yimɓe e hoore muɗum hino loyi ko waɗi si tawi a ndaara tawa makiji ɗin no omba ndaara tawa motelji ɗin no omba
ndaara tawa boîte ka ameteɗon no omba, ndaara tawa cinémaji ɗin no omba, ndaara tawa ɗiɗo salon coiffure ji e ko nandi e sifa muɗum fof no omba, tawa ɓeeɗo yimɓe andiraɓe waɗugol musique ɓe change ɗum ɗon ɓe waɗa e nduɗo lewru, tawa ko imma heɗagol qur'anane allahu nde walla heɗagol bayanaji ɗi tawata ko yowodirɗe fiyake kaɗo dina. Allahu jalla wa ala o waɗi oɗo nema e ndeɗo moƴƴere e nduɗo lewru. ari e hadise mo imamu nasa'iyu ɓe filli, cheikh al-albani ɓe sellinimo ka sahihu sunani nasa'i, ittano anas ibni malik radiyallahu anhu ɓe maaki nelaɗo meɗen on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, ɓe maakani sahabaɓe ɓen wondema hada shahru ramadan, ay ɗum ko fewno tawi nduɗo lewru suumaye no arde e maɓɓe. nelaɗo alayhi salatu wassalamu weltiniri ɓe ɗum fiyo ɓe welto hara ɓe sunaki, ɓe maaki hey ndu ko lewru suumaye ndunni ja'akum ndu ari, ɓe maaki tuftahu fihi abwabul janna, e nder nduɗo dambude aljannaji ɗin fof udditete, ay bi mana kanko allahu jalla wa ala o weeɗitanayi o yurmede makko nden ko waɗi ko ɗum woni udditugol ɗeɗo dambude. si allahu udditi dambude aljannaji ɗin alamande muɗum ko kanko allahu mo weeɓitani e yurmede makko nde. ko wona noon dambuɗe guiteli ɗin kadi e dendagal majje ko udditeɗe omɓe, hollugol wonde kanko allahu jalla wa ala ko o fandani en ko yurmede makko nde wona tikkere makko nde. ɗiɗo cheytanuji e hoore muɗum ɗi ɗette kadi ɗi joloke fi wata ɗi arɗi fitina ɓeɗo jiyaɓe allahu jalla wa ala. ɗum waɗi no selle hadise mo imam ahmad ibne hanbalin ɓe filli ka musnad maɓɓe, cheikh lalbaniyu ɓe sellini kañum oɗo hadise ka sahihu ljami e ka sahihu tarhibi wa tarhib, hadise ittaro abu hurairata radiyallahu anhu ɓe maaki nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe maaki إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. أماك وينادي مناد كل ليلة يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maaki ande de si tawi ari laatade jemma arano on e nduɗo lewru suumay, ay mana muɗum ñande weetay nduɗo lewru suumay wi'ede goo. ɓe maaki wonde allahu tabaraka wa taala waɗayde ñanden ɗiɗo cheytanuji ɗi joleke, kanko allahu jalla wa ala o waɗa nde ñanden dambuɗe aljannaji ɗin uddite, o waɗa nde ñanden dambuɗe giiteli ɗin omɓe, luttata e dambugal yiite hay e woote tawa ngal ɗon dambugal ko udditangal, luttata kadi e dambuɗe aljanna ɗen dambugal hay e gootal tawa ngal ɗon ko ombangal. ɓe maaki wonne ewnoto ndeññanden kadi ewnotoɗo, si tawi hawri nduɗo lewru ndu yaltiti tawi weeta e bimbi ndeññanden mbi mana ko aranum e lewru suumaya ndun ewnoto malaikajo immorde ka allahu tabaraka wa taala o wiya ya baghiya alkhayri aqbil, ko ayo neɗɗo ɗaɓɓowo moƴƴere wonɗo ɗaɓɓude yurmede allah, wonɗo ɗaɓɓude ɓadagol allahu jalla wa ala, wonɗo ɗaɓɓude naatoygol aljanna, wonɗo ɗaɓɓude bi mana welaye joomi makko tabaraka wa taala aqbil, fewtu waati muɗum on hewtanima, fewtu sa'a muɗum on hewti, immo daranoɗa ɗum ɗo. oɗo malaikajo ewno kadi o wiya ya baghiya sharri, ko ayyo ɗaɓɓowo bone, ayyo neɗɗo mo tawata faale ma fof ko yo joomi ma tekku, an neɗɗo mo tawata ko jokkanowo wonki muɗum kinkoki faala e tuuyoji muɗum, an oɗo neɗɗo mo tawata accata yarugol beere hay e lewru suumaye, a accata shirkangol allahu jalla wa ala hay e lewru suumaye, hay e nduɗo lewru a ittata ɗiɗo bakanji maɗa, hay e nduɗo lewru a ittata koyɗo dolokoye maɗa leppi jeɗɗi e koyɗo guddoye ma leppi jeɗɗi, hay e nduɗo lewru an a serata e ɗeɗo jawe maɗa sila, hay e nduɗo lewru an a sertata e ɗeɗo hurundaje maɗa sila, kañum may hurundaje ma haalisi jillaɗe kange. an e nduɗo lewru e hoore muɗum a hulata joomi maɗa acca yarugol ɗeɗo naseele kañum may lootagol ɗe e wiccugol ɗe e makitiji ma. andu wonde ɗe naseele ɗe wonda e gollirde ko ndiyam tuunuɗan ni, ɗan ndiyam ɗan nafatama hay e huuɗe, ko waɗi si a dettiɗan a baaƴi hay siko ka hurgo hibbuɗa ɗan, ɗan dandata hoore majjan, ɗan wonanta hoore majjan hijabu, ko honno ɗan ɗo wawatama wonirande an hijabu a ɓiɗɗo adama e hoore ma.
jomi maɗa jalla wa ala tagima ɗan ndiyam wallaalimo kanko allahu o waɗi ruhu e ma ɗan ndiyam wallaalimo o waɗanima tere ɗan ndiyam wallaalimo himo foofindema henndu ɗan ndiyam wallaalimo kanko allahu jalla wa ala o waɗanima denndangal ko waɗanma kon tawi ɗan ɗo ndiyam nafi faa baaki mo kanko allahu jalla wa ala tawa ko ya jogi to ɗum ɗo hay e nder nduɗo lewru suumay malaikajo on inna aqsir ammo tawata ko ɗum ɗo wonɗa ɗaɓɓude ko laawol no yaara yiite faaliraɗa accu raɓɓinɗinoɗa wona on sa'ani accu yeddugol allahu jalla wa ala e nder nduɗo lewru anda ko lewru moƴƴere ni terto ñewgol yimɓe e ndu terto fenugol e ndu terto waddidirgol yimɓe e ndu accu ndaarugol ko harmi e nder ndu lewru accu heɗagol ko harmi e nder ndu lewru accu yeeyugol ko harmi e nder nduɗo lewru accu faggitorgol no harmiri e nder ndu lewru accu tooñugol oɗo sonnajo maɗa acca tooñugol ɓeeɗo geɗalɓe ma acca an kadi bewgol e hoore oɗo moodi ma acca tooñugol oɗo sinama mo wonduɗa e mum denndangal ɗiɗo boneji adday ɗi tikkere jomiraɗo on e maɗa raɓɓinɗino e nder nduɗo lewru andu wona wati mum ni wona waktu muɗum ni oɗo malaikajo o maka wonde allahu jalla wa ala no mari rinɗinteɓe ɓe tawata kanko allahu o rinɗinayɓe e yawgol yiite ɗum ko jemma kala jemma e nduɗo lewru suumay allahu jalla wa ala o ndaara jemma kala e jemma e nder lewru suumay ndu kanko jalla wa ala o ndaara ene e nder jiyami amen ko homɓe golli golleji ɗi tawata ɗi weltinilan ko homɓe ɓuri wakkilade ko homɓe ɓuri moƴƴinde kanko allahu jalla wa ala o suɓo e ɓen ɗon o waɗa ɓen ɗo yiite ngen harmaniɓe few ko aljanna woni koɓe roddi tawi no hanani en ka wakkilotoɗen hattirde wakkilagol hara en wonali yimɓe ɓe tawata ko bonnayɓe waktu muɗum on suumaye on fof an ñallal ngal fof maggal hiɗa ɗaani ñallal ngal fof maggal hiɗa dari hiɗa suwa ka téléphone maɗa ñallal ngal denndangal maggal hiɗa daara film ji ka téléphone maɗa hiɗa daara série ji ka télé maɗa golle maɗa ɗen fopp ko fino warira ngal ɗo ñallal wona yimɓe majjuɓe ɓe wowlirta noon ñallal ngal addanaɗa ya janngu qur'an ñallal ngal addanaɗa ya janto inde allah ñallal ngal addanaɗa ya rewto ɗiɗo bindi maɗa ñallal ngal addanaɗa ya waɗu ɗiɗo naafiloji kono enen hannde yimɓe ɗuuɗuɓe e nder ngal ɗo ñallal ko jooɗagol ndaara télé si oɗa série lanni watta oɗa si oɗa pese gasi watta oɗa kañum e jooɗagol ka téléphone muɗum fusa biije walla dogina motoji ma dogina otoje ma dogi suwa ballon e hoore muɗum ka nder téléphone ji muɗum yimɓe ɓurɓe ɗuuɗude ɓen ko ni ɓe woni feƴƴinirde nduɗo lewru sumaye nduɗo yaha ndu yawtana ɓe tawa ɓe yaafanaka ɗiɗo bakkatuji maɓɓe ɗi ɓe waɗi tawa ɓeɗo ɓe hokkaka nde ɗo moƴƴere nde allahu tabaraka wa taala waɗi e nder nduɗo lewru ko waɗi ko lewru ndu andanɗa hoore ma neɗɗo kala neɗɗo mo tawata nduɗo lewru sumaye tawimo o daraki o rewi allahu tabaraka wa taala ha allahu jalla wa ala weltanimo naadimo ka aljanna o daɗi leccelen oɗo ko neɗɗo mo andanɗa hoore ma ko jasuɗo oɗo ko neɗɗo mo andanɗa hoore maɗa ko neɗɗo perdinɗo hoore muɗum perdi molanaɗo rasinelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe makani e hadise anas ibni malik ɓe maki nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe seenino ɓe jawi ka hoore mimbar ɓa ɓe jawi ka hoore mimbaru kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam tawi tuma kala nde ɓe jawi ɓe maka amin si ɓe jawi kadi seeɗa ɓe maka amin si ɓe jawi kadi seeɗa ɓe maka amin kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓaɓe gayni tawi ko ɓeɓe firana ɗum ɗo ɓeɗo sahabaɓe maɓɓe ko hollum ɓe wonno amminde nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maki atani jibrilu ari o tawilam fa qala o wi wonde man dhukirta indahu falam yusalli alayka fadakhala annara fa abadahu llahu jibrilu ɓe maki kala neɗɗo mo an muhammad alayhi salatu wassalamu indema wawla yeeso makko o añamma ha o añamma du'anagol ma juulugol e hoorema oɗo si tawi hawri kanko oɗo neɗɗanke o maayi kanko neɗɗo on tawi o naata yiite yo allahu tabaraka wa taala naɓum e yiite ngen ka ɓuri e luggude o woɗɗintinamo ka hattude woɗɗi ɗum kamɓe jibrilu alayhi salatu wassalam nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓa jibrilu maaki ɗum ɗo nelaɗo on maaki amin kamɓe jibrilu ɓe maaki man adraka ahda walidayhi fa dakhala annara fa abadahu llah kala manin neɗɗo mo tawata
o wuuridi e mawɗo makko gooto biro makko walla baaben makko tawi kanko neɗɗo on o welfindike e ɓee o hawkiiɓe ka fulawa mo ari mo jooɗii ka saare ko ɗettugol sonnaajo makko inna kaari ko awwoni ko yaata takko ɓeeɗo tawa ko ni o jogitori ɓeeɗo o anndaa ko ɓee faala o anndaa ko honɗum woni ko ɓee yiɗa o anndaa ko muusata ɓe tawi ɓeeɗo yi'ugol mo ngol tunno wela ɓe yi'ugol mo ngol tunno wallina ɓe ɓernde o hawka ɓeeɗo o woɗɗitooɓe o saloo ɗoftaade ɓeeɗo o saloo jonnitude ɓeeɗo haqqe makko si o maayi o naati yiite yo allahu jalla wa ala naɓumo ka ɓuri woɗɗude ɗum ko tawata yimɓe ɗuuɗuɓe hannde mawɓe muɗum ɓen haajaka e maɓɓe tusi ɓe nawyi hattirde nawyugol koye on tigi pottimɓe takko makko o ɗetta ɓe o hawkoyaka fulawa mi dawayi mo mari sonnaajo mo naɓata toon tuma kala nde woni lebbi jeegoɓe yaha yen anndu wona cheikh usamin ɓe makirno alayhi rahmatullah wona sonnaaɓe meɗen ɓe waɗɗi yo ɓe gollan mawɓe meɗen ɓen ko enen waɗɗi allahu wi imma yablughanna indaka alkibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima allahu wi si tawi ɓeeɗo mawɓe maɗi ɗo wuuridi e ma haa ɓeeɗo nawyi ka ɓe ɓuri mettude fii ɗon ma gooto e maɓɓe wuuridi e ma wata ñuɗan ɓe guri tiinde wata wojjinan ɓe gite maɗa ɗen wata pooɗan ɓe hunnduko wata siiɓo ɓeeɗo wata wikko ɓe pottinaɓe takko ma dirnaɓe takko ma fiituya hetto heɓa no gollira golleji maɗa aduna ɗi allahu wi wowlan ɓe konngol teddungal ɓannaɓe takko maɗa anda wonde pellet sa ɗoftike ɓe ko aljanna ma laren abdoullah ibne umar radiallahu anhuma ñande goo neɗɗo iwno gila yaman himo bambi biro makko ɓe tawata ko ronkituɓe kof o bambi ɓe o seppi gila yemen ha o hewti saudiya o ari ha o seppi kadi himo bambi biro makko o waɗi manasikul hajj ha ɓe gayni hajjude kanko oɗo neɗɗo sinaka sharia on waɗɗini ɗo yo biro makko tippu koyngal e leydi himo bambi biro makko ma o gayni o ari o tawi abdoullah ibne umar o wi ko ayyo abdallahi ibne umar min mi waɗiri ni biro am mi ɗettiɓe gila yaman min seppi haa ɗo koyngal maɓɓe me maali leydi mi jindiniɓe ɗo kadi ɓe hajji ɗum fof hiɓe ka ɓaawo am ene a yi'i mi yoɓitiɓe ko ɓe waɗaninmi kon komi woni boobo walla gila kam mi woni katege maɓɓe abdoullah ibne umar ɓe maaki wonde biro maɗa yeru ko reedu maɓɓe ɗum ko rangawol maɓɓe ngol pooɗi nde wootere muusende fewndo yaltaynoɗa e tege maɓɓe on a yoɓaali ɓe hay ɗum ɗo tan hunde wootere ko honno enen hannde ɗettirten mawɓe meɗen ɓen hawkoye ɓe nawyi ɓe mettifi ɓe faamodirtaaki jibrilu maaki kala hewtitiiɗo gooto e mawɗo makko hiɓe wuuridi o eti haa o perdi naatugol aljanna tawi ko ɓe o yaha yiite si o naati to yo allahu jalla wa ala woɗɗinmo naɓa mo ka ɓuri e luggude e yiite nge nelaaɗo maaki amin du'a jibrilu amminande nelaaɗo alayhi salatu wassalam ko ɗum woni du'aul amini fi samai wa ta'minul amini fi l ard kamɓe jibrilu alayhi salatu wassalam ɓe ɓangini kadi wonde kala neɗɗo man adraka ramadana falam yugfar lah kala neɗɗo hewtitiiɗo suumay o weltindi o ronki rewde allahu tabaraka wa taala ha allahu yaafanomo naadamo aljanna oɗo kadi si tawi hawri oɗo e hoore muɗum suumaye o feƴƴita yo heɓali ɗum haray fa abadahu llahu yo allahu woɗɗintinmo yurmede muɗum nde nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki amina ɗum waɗi si tawi watta yili moƴƴa wata en jaɓu nduɗo lewru suumaye ara tawa en tawa hiɗen moni hiɗen seytini sifa ko yimɓe buy watta si tawi ko sonnaɓe ɓe tewo yo pas ɓe ɗetta lekkele tawa ɗum ɗon fof ko fi addugol ƴiiƴe maɓɓe ɗen hara lewru no feƴƴa ɓe no yaasi on no wuli si aroyi ha ka ndungu mi yoɓitoyay ɗum ko tana molanaɗo hollata jomi ma ƴoyre ko wonano yimɓe hewɓe si tawi sa e muɗum hewti ko ɗaɓɓitoygol ordonnance ji inna no marno gastrite kono ɓaawo suumaye fof ɗin ordonnance ji yiyatake ko si suumaye ɓattike ɗiɗo ɗaɓɓitoye haray hulen joomi meɗen tabaraka wa taala weltoren ndu lewru ko woni arde ko wakkilo ɗen kadi ittiri wakkilare ɗen ko waɗi en annda si nduɗo ndu feƴƴiri en si wondugo tawayi no heewi ɓe tawata hiɗe wonduno e maɓɓe e nduya feƴƴundu hikka ɓe ala ɗo hawnaki no gasa harano men e meɗen kadi ɓe tawata si nduɗo tawi ɓe aroyendu ndun tawataɓe haray wakkiloɗen golle moƴƴe e nduɗo hara en raɓɓinɗinaki hara en jasali tinnoɗen hattirde tinnagol allahumma aizza al-islama walmuslimin wa adilla ash-shirka walmushrikin ودمر كيد أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين وخذل من خذل الإسلام والمسلمين
اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم في اليمن. اللهم انصرهم في سوريا. اللهم انصرهم في فلسطين. اللهم انصرهم في بورما. اللهم انصرهم في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن لهم معينا ونصيرا. اللهم كن لهم معينا ونصيرا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب عبادك في هذه البلاد. اللهم ألف بين قلوب عبادك في هذه البلاد. اللهم أخرج من بيننا العنصرية. اللهم أخرج من بيننا العصبية برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى وخذ بناصيتهم للبر والتقوى. اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلهم علينا رحمة ولا تجعلهم علينا عقابا وعذابا ونقمة برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على لا والكسل كلا والبي والإبانتال